Ner malakenyam ka nas dial content barwani ling wasame kan war online TV channel anda manduni shan kos nyamle no wasni an wale shan ka walbangman ka paikel ron kine dangraw wide jandangaraw wide bakel bantin dial content charen laden wale banakeling tin bay bash kitin kon lat karo dire kumaka South Sudan bana right ke breaking news ni killer bay batin kona chitwok gwada kona shi talk tin bana right ke kui recommend talk doran ku urur ke kui renal andana shi bok renal SSPDF kana Uganda People Defense Force renal en ganshi badana shi bok damage dana shi latka kon ke ta dana shi na shagana ke jere doran bana right tin ke jere pod mani anyok bana right ke kui Ramadan en shana kre which ke juba ban jiling baga jari poda me liwe de ke nga Ramadan chanak men chanak ni ga changdar ban jiling reiler kanama bu koraj bani ke kui ko rana ci tuok dor shal kama panal ko ban tegeler ngwan ban ling kenyam gor jano beto ke poda nyam report ban ling bu ko ran palping ke liang kui ko re dana ci tuok dor shal kama pajut ke jonglei state keri pode shanon gwasame chalarone ne iti chop ke kineti jandang diok sharodian bar gwa kore dana shitwok ala 30,000 people to to kenetin kon tin la jiwu jala civiliane te charen bar ka gwade dana jikor meje twok kam SSPDF kene kum SPLIO me cha SSPDF cha ka surprise kum SPLIO ana bakawa dorshal ka pajudone chu SPLIO chu kan pajuchu kana kap ka shu deni shu akari ko dor ka shu ne de konta la civilian shu ko jien churu den lok gonte ko kente ban lem goten kon ci goten ka jeri porame pajuta te ke dukanti jen base ndini jen la de la base du military dung kume kirme yadit ka joma chalat gwasme me sha paju chaje kef deni SPLA IO tetka SSPDF ci dukanti commissioner wuri shale shatim jarai ke radio tamazu te ga jom chalat gwasame ke Sunday chalare wonene ci civilian to wan charen bar dor shal ko mo pajut ci rodian bar ke ki kore dana ci to ci rodian bar ci ka rodian lok dor shal ke payel ci go ka padit ci ga nyoko we ka poktak akan gosen kona ci ringtin ke report chala de shatim gwasame akane gor ka lokaji humanitarian ka condition dana ci tuok ajene na wan ke ka telekon ke telem sham ke akan keri pore chalat gwasame ken telepute gor maske ka tele gode toy nathan akan ne di chop ka 30,000 people in Konacha displaced gwadran ci korche tuokten tele ka dule toy katin ko ci kan dor ken ci kan ka ban pin ne ka pajut so ka kujemo a shati me kan chuchken ki teleka me lokan rodian ke report dan en shalada ken kane de ti de ka pok tap tine ke ne de kono te ka pajut tin charen kula bar ka pok tap ka padit ka payul gwase dan te ka pajul gwase dan te ka pajut ken teleka rek changa kel ko gi ken ne base SPLA aiwo baje joj gwana kon tigetin ke chicken expect no de dor shalga ma pajut de jele kaf deni SPLA aigo ko en kan deni SSPDF kan dial ala ebes medit wa more than 20,000 they were just sold the SSPDF to 10 guadamo te la military taken committed it and it will take ka mechi kur mechi to kurun wan gwasamo shwa deni SSPDF chwa tulrar kan wana mo chinede ko la civilian ba sharu tung bar gwade dan ci korje to ko ngai kan warning dan isha tup de ni SPLA aigo before kan kor kan network ci SPLA aigo ci kan warning kan tup ci kan na ci kan ga kam 75 hour chairman ne o kinin dok kinin wan de jokane ko la civilian no ka ji humanitarian kan dial woje rodun ke military barak dung SSPDF you kan jomo you kan tup chelet ci dongane melat kan dongamo ka kore chu kormo chu to chwa SSPDF chwa ka surprise kan wenamo chwa ka jo ka pajut ka chu ne konda tila civilian chwa den bar kan wenamo mene de ni SSPDF chwa yo dakador
an gwad mo chwa ka ne shop ko jandang re diok ban more than that ka jodan chalat men jek ban men chalan nen ka television ke video ke dini jandang re diok ke report dana chalare kene more than that ne ni wan ke long cha nyu ne ka camera ke men dana chalat men tin gwasame chicken ne ko la families members tin chane ken chaga ke chicken ge jogo no shwa dir ne jogo no ne kun teleme be ke jek no take a pinda ke prisoner of war tele changa ke likana be jek tele bonum be ken jek ane bodo dan take ke gwado mone ka jomo chala da kan kono we ka jen ta chala ge jemani ane ri konti la tin te kwikir mi yadit ate ka ripon me chalat apal mai ramdan la roch ka kwikume SPLA aigo te ka ripon mi che no gwas me benyo ga yekel ke video mi che release che writing ano tieje international community kene de content ka long ka ji humanitarian kaman chala da kume kirme yadit bana jelin ka je report mene pal mai chala da wonene ajeni ne de content la ji humanitarian tinde kule we ka pajut ke gonda content de SPLA ayoten wacha ka gek chicken gel ne ka juba je kire lugono ba ne tin content ka vote ka kume SPLA ayo gonda content ke territory ne ken cha ji humanitarian cha ka goro no buka woten ka gwaze dan la jelka ipal mai de ngala do me der kula gwaide kane de konti la ji humanitarian ne de lokan ke ji kuma mane de konente dor ne de ti de ka jal de ka na de kan ka lok ngum jaga ko chicken be jalo kwa international community kwa gale jogo no ne ji gad Africa Union kan dial jo kan gweje malat kamo kuma kirma yadit ano pen kan ji humanitarian kane de kontin let chike MSF ne de konde na lok ka wal ne de konne cha bar mane de konte ka bot pen kan ko wana wa ka lok ke SPLA ayo control area ikari bor me chikane to bno malat ke kum kirma yadit ami jek chimgo kwana ben gwasa me ka jodan shalat commissioner shatim ka kum SSPDF ala kum kirma yadit ti kanji humanitarian organization no de kalwak ne re konne sharen bartin chiroden bar ki kume kirma yadit atin jaren bar witin chala na won no kan ku kana appeal ka kuji humanitarian agencies and wode kalwak ka te ka ban chirmana ngai kon jube kan ko control eno ka ngane ba logon ko ne kon charen bar gwas mo ka pajut te cha logon wode ka jene ken yam kume kirma yadit ko ne ken yam ni ka woni ngai dane shatu mi ka ne de shilling ne me cha ga jogon yen jana adun de ne ka rodin mi kan lingane de kan evacuation de kan lat de kan kwa ken de kan kana amani mi dien bonde kan nan ko cha mu ken ni shop ko de dino chicken lien jok chicken guro de kan lien ko wi kano ba kuma SPLA go ba ka ju ke chi kuma SPLA go chicken base mo chicken da attack yen ta ye char kan ka ja antama mi chi kona ku guje chalari mi dit kake gwan mo taken ji humanitarian wo de ka lok of course SPLA ayo chicken la da joj cha ne de colonel civilian cha ka target teleram ku kana target mu waga lokan wini mi balawo shiguri en barka ku kore dan ci tok tera mu kwa target kelio melat ke kuma SPLA yo kwa target ni SSPDF military barak tele gote ko ken kwa target kan pajut chemen ci aling te ka jongle state ka dukanti chaja ke kuma SPLA yo ano de yen jome de yen ling ka ta dan ci tok je ano right now take under control dung kuma SPLA yo jereme ngai kone en o let ngwa rodien ci kume SSPDF kele ci we dor shalka mo e bor report dong mun bana link dio je bala ta ran ko je to gajen wala dor shalka mo poktap ke report cha nung wa poktap wa ci kurci rum tin but tell more detail about that man ci lingu no cha ran je kurci rum no mandan mate ga more detail bana ko lingu yo ban ma ngaji jene man chalat re wi ke juba na pan ka je cha din SSPDF cha ka jak National Security Service kan dial mene police officer en ramum te wena mok mena gatin kona kapne ke re wiki juba kan dial ko chana chaga kap many people chaga kap loro bang eteleke luanki eteleke ti kere pore chala wala ja kapke mi chajo ji wi char baje kef de ni SSPDF mi chaje kap baje la re torbiel kami shi mo mal benelo shi benen gwat mo gwat dan kap jitin wala shi manana la kan yola kan ka yorpin yor ke 50,000 South Sudanese pound pin away ke 50 away 100,000 South Sudanese pound ke 50,000 South Sudanese pound American shi morkan gaban baji jor baji nan kor
dio je share video ni shakanen man to ko ta jane kume moraike akir ma yadit cabinet kontila normal people especially young men tintere ke juba ke report dan shalat ka gwad nan katin abor nan ka jonglei nan ka bor ka capital of jonglei state ala gwad mi wa chicken military chicken build up ten ke chinering one tila deni chaga nan tin gwad mon chi johnson lunga kwide wa beba biga netin one deni one weke ray wichin binimi weken bor na me amele rode weka bor ko gor kano biken kuma sfilayo biken mak batte amela ke kuma sfilayo akane chicken deer a chang bu kuma murake kirmi yadi chang biga ben ano ke divamni ke ulini ke biga ben karen yale kan chaden yale ka already te gam biya ngai gwas me misha la no wal kuma sfilayo me de yendi yale ngai dio je de yente ga ngaitin ne ka kore nya me shi tuok kore nya me shi tuok kayuai ideni SPLA chame chagajak kore dit eji butuwa ka pajut chame dial cha nyomo ka ke kuma SPLA kan mete cha kep ko mete dide lon ko gwata mo ajen military me dine jen ka jongle kelio ajen military me cha gujino de re lo ka de re lo ka le daraja dak jen ta dan let keneje me cha ko surprise si me di long chi dot me torbele konti la widen la te ka match la te ka maji balatin no amene me dial mene me xene de ti dial chi dot ko kuma SPLA aigo munyo do mbeke kene konti la deni SSPDF bi kene SPLA yo bi kene jek ala ready ke report dan chalat ku SPLA yo kene they are ready ka kujemo kene they are marching weke ke juba chari por mo chajala de ken ka gorjeno be lariye ka tada ni kalat keje jo ken deni ken dial tila deni SPLA aigo gone ken dial ano wokon ke juba report chikalat gwasame chicken general ken dial ken galalerno wada dana bana chungtin la destination akane juba Equatoria ala western Equatoria kana eastern Equatoria godi alati akane weke bika weke juba ka report dan chalat chicken kuma SSPDF chicken ka mo ka jong dangro ko bi kirm yadid ba respond manyam gol kano dakar mi char baji release mi charge bi release bi korba wo wonyam na mokel minyudano kirche jeno jen ku enen tam right now no ngadi ni dial gun dial Johnson lu nyala agwe lek force kan dial these are the people who can use kan de kon la tek ba ko use kor wo ke liu kur mi mo misha korean use ke ko mo yo akir but yeah SSPDF shike traumatized ala teleke chicken kori kan no ko liu na bang ni do mi chalat gwasme chalado de nim te kon nunka ke juba charen babar ke ripodan chano kan de tote chanong chika rodian bar korin ko ngeke na gwado na tino telu njoktan kuma SPLA ayo they have nothing to lose sirmangai kona ko ter kan shondien ne de nakane syang wa kan naga mani civilian ken amu nugu yene de kan lat ter kan shondien jenta dan tan wakaje so report chanong o ba which ba je deliberate ba je witet ka kirmi yadit jenta dan tan wan tikitin so na me amle roda me bi yendi ala ngach ka ta dan en chari report chaje non gaje na me dere le we ke ye ano biana mo biaje ngach report de dien go rebe nyoka ye kel gwas me ni me de koran palping ke liengde bala kwi ko dana ci tuok ano dor shal ke me e jongle bana je linkel bana kule we katin contribute la timbe biaje ko ken ano no rei which ka sa Sudan take report mo shanon gwasa me kuma SPLA ayo kana shi kan kuma SSPDF shi kana mak ke PG County te kwi apanal ka te ke jongle babat kulela apanal ba report me ban je linkel in detail ka ta dana ci to gaje ko de kono ling ban kulu we gati ko ken ka jom mo chalat radio tamazu ban je likin detail man chalat kuma kirmi yadit kan man chalat kuma SPLA ayo man pin dakar machar bana ka linkel ka do bana chalat kije ay chanam lero mo gwada me chana jile report nyam bakwen bakon la na nana chala de kuma kirmi yadi report nyam jene kene kurche to long na bakawa ke jen jilat de kontine dara jal ke PG County ke jongle state chikala da wonene chi kuma SPLA ayo chicken government military base chicken mak
government military base mo tine deni SSPDF tin karodian amit roñ mi chalat a local official ray wichin winimi gwaseme ci PG County Commissioner the right ke radio tamazu jo chalat jene wude me chale Suleiman Deng yen chala do korche tuog na baka wa ke 3 am 3 am chermi ta dio kurun wangalong daro chal ke madbuma kuwuni lis payam gwasmi cha South Sudan People Defense Force group cha ka mak deni SPLA-IO akana gwasma ci korche tuog lo ko mi di ci kor matot ka madbuma ci dengla do ne mi korche tuogo akana kur mi dit no dio je ci gutene ka samaos ke tane tinako ci dengla do ne ci SPDF ci kan deni SPLA-IO ci kan ka jojo ka joran kalat kan ci kan ka joj gwada we ma chal ka yok village ijen gwada ci gotin gwada chal ke kurwai payam ci denge jo mo ci je kwen ji radio tamazu ngai kon ma le roda ngot kon ka report kon ka kume SSPD bana kulu we ka SPLA-IO chirama mo la county commissioner ka kume SSPD chela wonena ajana kurche te ka taken ajenen wena mo kurana ci tuok cha deni dangraw ka SSPD cha kanak re kurmo den dangraw ci gelu no an gwas mo kala do no sorry ci kala do 2 SSPD so de cha mo ka board kene dangraw cha mo ka board kan liya kan la ci kala ne dangraw cha mo ka board sorry for that anyong may kala gwas me kene ku kene me dong cha deni SPLA-IO cha mo ka board an gwadan ci kurje tuok tan ko kurje tuok ci kala ne jeno simply kurje tuok cha ne mak you chine kume SPLA-IO chine ke jojok eri podi na mom chikan lat anyo gwasa me kamen chalat alak dor mom chal PG County jen tika ke Nostren Jonglei State jen gwada dan teten ka jen gwada dan to korten PG County te kasubat kenena river chirme kan gwada to kamalakal SPLA-IO command entere wiki PG County kata dan chala je kara dio tamazuch wa kana jekke tele ka comment Michigan alat Lieutenant Colonel Kornyang Mabur jiram dala spokesperson ka SPLA-IO 3rd Infantry Division anono ka ka base nan ten winimi ka Nyurol County wa terwa Michigan alat kata dan en ci kor mo ci togaje tele comment Michigan to but gwasa me ka jodan chalat mura dien ka kuma SPLA-IO man chala ne to konde la SPLA-IO ka social media kene shiken doromo michal kemat bumamo kene shiken ka te under kuma SPLA-IO dino kan lat ka radio tamazu mi kana gori kan gorma na chala da dun kuma kelmi yadit bane ngaje no there is a competition there kuma SSPD la both Kenyam kuma SSPD la kan both ko be kan malada no bagu jino kene shiken na chicken ka joj but after that below jojeno chi talk ekaj so mele rod jene chi korche talk doromo ke PG County kuma SPLA-IO ikante ka control kuma SSPD kene chika SPLA-IO chikan ga jojo ka jodan chikan lat gwasme ne mede la jena nyamandana dong di yenling ka kwiko dan je talk ka PG County medan jikon ngaji no ko kon to no wala and then after that try be capture mechi deni SPLA-IO chika withdraw ka area chudo ne deni SSPD warai na mde ko tene ka jongle intama che jojo gwano chi deni SPLA-IO chika advance ko gorkano weke ka malakal that's the report that I have no gorkano biken malakal biken kaf ka ba dor shal ka mebur ba jadil kap deni SPLA-IO ka report an chikan lat gwasme kwana we ka report in bajbatin kona gorliang report nyama banling gwasme bala kwire kuma nan ci tuok doran ka wuror jen ban right tin Kenya wuror ka joma chalat mu ko tuokon wala ke tuok ka changol baro wala pan keje ba report me chano report chano jene report ce jegne Kenyam ka wuror gwada danan chana chaga buktin helicopter dun kuma kirme yadit kana Uganda People Defense Force wacha check kana gada shakanak ring di lonka chaok chakanak kan gwadamo ke report ana paiben mbokul nyoka yekela ajeslo al midide longa no ci report ye chubano nere konen chiliu kana kon watin cha boko kuma kirme yadit gwadan ci helicopter che boktin
sikala do ne kane dang badak kan oxygen dang wan ti shanak ne dang badak kane kon jiten yen ko oxygen wan ti shanak helicopter dan ci bok take turni cha share online kan tur to cha ok cha ganen ticket toy ke ok kon shanak ka dule kon cha ten cha dak ajen ma jadi dan en men cha bong na kuma kirmi yadi loko gwada na nder boktin chere gwada ante din tikatin ko dwal kan ke dini aspele ayo ngai kan o dini aspele ayo ke ready cher ngai kone la tok eno dini aspele ayo chaga dem bong ma don ko de kan kamet de kan kuma kirmi yadi de kan bokaje that is why dwal kan gaje no de kan kuma aspele ayo de kan ma ke de kan bok la kan kula we ke jog bi kan civilian bi kan kulo bok ko gor kano bloinen ko la loinen ki logies SPL ayo bloinen bu kula nger nyen do dan la kan civilian kan wian nakaja so na me repon bej mi to na mo mi chore lat mi de kon dial tikan ngiten mi bej lung katin kon charen la tin ci kum kim yadi chalat ka kon gwasa me final report ko kon bala ramadan sha nakre wi ke juba senior petroleum official chanak an wale ka chang darambor chanak rewi ki juba re torbiele senior petroleum official chanak juba ka jawdana chalat ke tura ke video mi chalat online ano torbiele danen cha men barka jetina torbiele cha moy ka bar chup ka de ke bakal torbil cha ja barka ne ko na barka je gugeje no ke de ni ke ala dini SSPDF ke National Security Service kindira yuke juba akane kona na ka wuda mo men kula baje longje ne men dana dia na ka je kimen chalat eno ramadan chanak nga ramadan chanak senior petroleum official mila kwar petroleum mila let ke engineer ke report chanon gwasme ramadan chanak rewi ke juban wala jena wa engineer wun mishal ke engineer Conti Okot Pogwaro jena wa paye kwan ala managing director ka pipeline ka minister of petroleum nagaje Ray Torbiele Gerigen Ray Torbiele chayu bar chay bartin cha bar gwada dana let ci jide ala chamde gwada dana la nen kula lep ko jigen gwada dana nagajetin mi cha baro chetet ni Ray Torbiel me video dana cha tur bana kene tur de kel joje lo chetet ci do golpin chabar an gwada dana barka jetin tuku de te ka tikka kwangne alo tiwil ne kwan tikatin ne din wan gaina ngum nakaje ngum nakaram mo la kwar ka jen pay kwanya wa changa jo kenana jaram dana la director ki managing director ka pipeline lama turutin kon la liet kula jirgi jidien jen kwarian barka ni je tenye ne ka changdare wiki juba in this report ramisha lad misha yen taram cha report eno ramadan ne ke yanga ban ngai ke jeno ne ko na ka je ke denye an wala ke jen shanga me jen shanga la da kan cha la janan ka gwalo ka je kwale kwiji no ngum le roda bana full detail bana ka je ka kor kami chicken report chicken release but right now ngode fresh eno cha senior petroleum official cha jenak a very shocking Canadian dio jangai kon mi lat ka konin te chiwa wade dana sha bishop ke kwelwa ko cha jenak tin ka gudele barama me nakaje ka custom Rock City Road jen gwada nakaje tin nire wich ka juba ramen ya men nakaje dore ka dor chal ke gudele ta shi man cha road pinye chuer la chil de kana gat ke bende den chay bare je men jen le bakal tato anyo deno insecurity re wiki juba jatin ano ne dial konta ka juba kan karudien lat ke no juba gwaye they do not care until chireke chup karan ba ko ngaje no rekteten agenta dan la daka which mi gwe na liune na tin la nyu the no we mo che tia kadak che collapse already kido no gwad metot so no me da la je report dan go rede nyo yekel mi jira mi jidit gwas me ka Nwer Online TV channel ken mi jek gor jeno jender subscribe te lo ayde bo we gane dial kon la report la ka lenga gwas me ani chana tin kon la rodien bu kon ka linkel ane kon malat kel ga ya bana jek ka le rodien an bi atemal bye bye